Voice of the People's Party kalapan bana lingba u President jongka uba Arden Miller basayuman u MLA ka nongkram bagi jinya ki kiram kod warhadien ka rai jong sarkar jalaban penbet ya reservation policy hindrai kan bot dien ya ki rukom thungkam thungjam bat ban ya khon persya ya ka kambam sap. Voice of the People's Party ka bakwa ban pungkit ka ni ya kata reservation policy haba mentang yimdon kandom jamsho ka kam sarkar ka terkhong Nai nagalang gajing ini smuthu, bagalong kebadan kam. Lala mentag kalau ke kampret syajanut nyelek kuno. Lala kalau ke kamno hikai syajanut nyelek kuno. Lala kalau ke kammas syajanut nyelek kuno. Atau kata kamari gajing mentong yang Denmar kata-kata, lada kalong kanu ni smuthu badon kam ban penbet tumai ia reservation policy. Denmar kata-kata, namar kecingyo kam yo jam kam deye tangga kam sorkar. Nawar ka kam sorkar ni smuthu haban thau kilat kilinti kuno. Ban yo ia ka kamai ke kaji ke babian. Bakai ke bangi ko abanong ithi mentang. Ka sorkar kala ko ban review yang kata reception policy kababut mentang kabanagan ke parti nyembotin banani syafat ki jumthun kam tunjam sarkar kinam de isu ki bekenrian ini ban konkono yang kita di bantu appointment lani banyo kam tang kita ki bekitu yang kita ki badana betul Bak ngin keren ngin ai ke jinthok syaka sarkar bagari ban pintigna baga Meghalaya Public Service Commission the District Selection Committee kemdei banong di committee ke ban punya dengan beri jongginong sinshar lani jongginong san prothai ini ban bo dengan beri kemudian ini ban pintigna ba onam ban mono bala ban pendu no ya ka hak Jadi samlawat kamji haba kilong ke bet penyo ke kam hadin ke examination lani ke interview ke jongki ni tep baba kata ki kisnam kambon kata kai ke jingle ho hagane geliang dena mar kata da bon ki samaji ki ngam haga jing no mensim ki ngam haga jing sosi ki jip ya gelen ji ke bamdai yenangai bodin ban pinjanai yakini ki lak tungkam tungjam nak sampai ikut samla baju.